Славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хвалі душа моя Господа, раз усе життя моє буду хвалить Господа, буду в песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на веки веков. Амінь. Одинородный Сын и Слово Бога, Ты несмиротный, деля нашего избавления, захотя принять тело от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии, и не зазнавши змены стався человека, Ты был укрижований, Христе Божа, смертью знищивши смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровним славою Отцу и Святому Духу, збав нас. Laten wij nogmaals in vrede de Heer bedanen. Ondersteun ons, red ons, ontferm over ons en bewaar ons, o God, door uw genade. Laten we onze zeer heilige en bevlekte, zeer gezegende, glorierijke vorstin, de moeder van God en altijd maagd Maria, en alle heiligen gedenken aan onszelf en elkaar en geheel ons leven, aan Christus onze God aanbevelen. Want Gij zijt een goede en menslievende God, en U zenden wij lofprijzen toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. У володарстве Твоим вспомни нас, Господи, счастливые убогие духом, Твоих есть володарство небесное, счастливые те, что тужат, буяны утешатся, счастливые тихие, буяны отримають у спадщину землю, счастливые те, что мають голод і смагу справедливости, буяны насытятся, счастливые милосердные, буяны изведают милость, счастливые чистые сердцем, буяны бачать Бога, счастливые миротворцы, буяны будут зваться сынами Божьими, счастливые те, кого и расследуют за правду, бо их есть володарство небесное. Счастливые вы, коли вас кривдять, и переследуют, и кажуть усякую неправду на вас, теля мяне. Радуйтесь и тешьтеся, бо нагорода ваша, в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что сквозь мертвых збав нас, якие даем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово спрадвічне, зайсон
обманувши Твою отцовскую славу, и смарновавши все богатие, кое Ты мне дал. Я блудный сын кричу, зграшив я перед Тобою, Отче добрый, и теперь каюся. Прими меня и дозволь мне быть одним из наймитов Твоих. Теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Опекунка христиан беззаконная, подойдите до Творца незаменная, не погорды молениями грешников, але як добрая спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, почуй хутко молитвы. Отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Ты, что шанует Тебе. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Бо Ты святый, Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, святый моцный, жалься святый над нами. Слава Отцу, Сыну и Святый Святому Духу, Боже, теперь и во все веки. святый Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Будьмо уважливые миру сим. И Твоему Духу, Мудрость. прокимен. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от этого роду до веку. Збав мяне, Господи, бо не засталося праведника, няма верных сярод сыноў людскіх. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от этого роду до веку. Ты, Господи, стережи нас. И заховай нас от этого роду до веку. Мудрость. Читание послания святого апостола Павла до Коринтянам. Слухаймо уважливо. Браты, усё мне дозволено, але не усё корыстно. Усё мне дозволено, але ничто не повинно володать мною. Ежа для черева и черева для ежи, але Бог знищить и одно, и другое. Тело ж не для буду, а для Господа, и Господь для тела. Бог увоскресил Господа, увоскресить и нас силою Своею. Хіба вы не ведаете, что телы ваши – это члены Христовы? Дык что, заберу я члены у Христа, каб зрабіць их членами блудницы? Ни в якім разе. Хіба не ведаете, что той, кто злучается с блудницей, становится одним телом с ёю? Бо сказано, двое будут одной плотью. А кто злучается с Господом, той
один дух с Господом. Позбягайте блуду, усякий грех, який робить чоловік, ёсць поза телом, а блудник грашить супраць уласнага тела. Хіба не ведаеце, што целы вашы – гэта храм Духа Святога, які жыве ў вас, якога маеце ад Бога, і вы не свае? Бо вы куплены дарагою цаною, таму праславляйце Бога і ў целах вашых, і ў душах вашых, якія належаць Богу. Мир тебе, читальник. И твоему духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милосердность Твою буду вечно славить, Господи, правду Твою буду обвящать устами моими с поколения в поколение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я сказал, милосердность створенная, каб трывать до веку, правда ж Твоя мае непохисную в небе основу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. Сказав Господ притчу гетою. У одного чоловіка було два сини. І сказав молодший батьку: «Тата, дай мне належную мне долю маёмости». И батька подзялил им маёмость. Праз некалькі дзён молодший сын, собраўшы ўсё, пайшоў у далёкую краіну і там распусціў маёмасць сваю, жывучы распусна. А калі ён пражыў усё, настаў вялікі голад у той краіне, і ён апынуўся ў нястачы. І пайшоў, прыстаў да аднаго жыхара тае краіны, а той паслаў яго на палі свае пасвіць свінні. І ён быў рады напоўніць чэрава сваё струкамі, якія елі свінні, але ніхто не даваў яму. Апамятаўшыся, сказаў ён: «Колькі парабкаў у бацькі майго маюць лішкі хлеба, а я паміраю з голаду. Устану, пайду да бацькі майго і скажу яму: Тата, я зграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варты называцца сынам тваім. Прымі мяне ў лік парабкаў тваіх». Устаў і пайшоў да бацькі свайго. І калі ён быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і, пабегшы, упаў яму на шыю і цалаваў яго. А сын сказаў яму: «Тата, я зграшыў супраць неба і перад табою, і вось ужо не варты я называцца сынам тваім». А бацька сказаў рабам сваім: «Прынясеце найлепшую вопратку і апранеце яго, і дайце пярсцёнак на руку яму, і абутак на ногі яго. І прывядзеце укормленае цяля і закалеце, будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся». І пачалі ўсе весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі, і, вяртаючыся, калі наблізіўся дадому, пачуў спевы і весялосць. І, паклікаўшы аднаго слугу, спытаўся: «Што гэта такое?» Той сказаў яму: «Брат твой прыйшоў, і бацька твой закалоў адкормленае цяля, бо прыняў яго здаровага». Ён угневаўся і не хацеў увайсці ў хату. А бацька, выйшаўшы, клікаў яго.
Але ён сказаў у адказ бацьку: «Вось, я столькі гадоў служу табе, і ніколі не пераступаў загаду твайго, але ты ніколі не даў мне нават і казляняці, каб мне павесяліцца з сябрамі маімі. А калі гэты сын твой, вось гэты, распусціўшы маёмасць сваю з блудніцамі, прыйшоў, ты закалоў яму адкормленае цяля». А ён сказаў яму: «Сыне мой, ты заўсёды са мною, і ўсё маё тваё. А з таго трэба было радавацца і весяліцца, што брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. У ім'я Айца і Сина і Святого Духа. Милые Богу, брати і сестри, у Господа шмат притчаў, шмат прыповесцяў, але, на мой погляд, гэтая прыповесць ёсць адной з тых, якая можа давесці чалавека да слёз. Калі ён паглядзіць на сваё ўласнае жыццё, на дачыненне сваё са сваімі роднымі бацькамі, не нейкім там Богам далёкім, не нейкім там святаром, не нейкай там царквою, супольнасцю, а менавіта з бацькамі сваімі. Колькі разоў мы былі непаслухмянымі, колькі разоў мы былі тымі, хто шоў насуперак іхняй волі, колькі разоў не слухаліся іхніх парадаў, колькі разоў гэтае неслуханне даводзіла да цяжкіх наступстваў, і колькі разоў бацькі нам даравалі. Менавіта таму гэты вобраз і ўзяў Господ сёння, каб нас ушчуліць, расчуліць і нагадаць нам пра неабходнасць кожнаму чалавеку вярнуцца да нябеснага Айца. Господ паказвае вельмі красамоўную прытчу, прыповесць пра тое, як у аднаго чалавека, даволі заможнага, багатага, два сыны жывуць, таксама працуюць, як і ўсе, што жывуць у доме, дапамагаюць бацьку па гаспадарцы, але малодшы сын, напэўна, зусім не задаволены сваім станам. Працаваць яму не надта ахвота, але ён ведае, што па закону яму таксама належыць частка маёмасці. Закон такі дзейнічае ў гэтай краіне. І таму падыходзіць ён да бацькі свайго і кажа: «Тата, дай частку маёмасці, якая належыць мне. Я хачу ўжо ёю авалодаць». Нягледзячы на тое, што ён няспелы, на тое, што ён яшчэ не даспеў да таго, каб распараджацца гэтай маёмасцю. І самае галоўнае, ён забыўся пункт закону, які гаворыць, што спадчына прыходзіць тады, калі толькі твой тата адыдзе ў лепшы свет. Бацька не звяртае ўвагі на гэтую пастулат закону, бо ён любіць сына. І не толькі любіць, а давярае яму. Ён верыць яму, што сын яго не прапашчы, што сын яго, калі просіць гэтую частку маёмасці, напэўна, ужыве гэтую маёмасць да лепшага і дае яму свабоду. Падобна таму, як нябесны Айцец кожнаму з нас дае таксама поўную, абсалютна поўную свабоду дзеяння, як нам належыць паступаць у сваім жыцці, як нам паступаць належыць са сваімі бліжнімі, як паступаць з тымі дарамі, якія Бог нам ад нараджэння, ад выхавання нашых бацькоў дараваў. Малады чалавек ідзе, і нарэшце ён атрымаў свабоду, аб якой мрою. Ідзе ён не проста жыць па суседству дзесьці на другім баку вуліцы, а ідзе ў іншую краіну, бо ў іншай краіне іншыя законы. А акрамя таго, ў іншай краіне ніхто яго не ведае. І прападае ў гэтага хлопца сацыяльны так званы кантроль над ім. Ніхто яго не асудзіць, бо ніхто яго не ведае. Ніхто не данясе ягоным бацькам і не ўшчуліць, што ён паступае негодна, і не прымусіць яго пачырванець. Прыехаўшы ў Бельгію, многія з нас таксама перажылі гэты перыяд. Страта сацыяльнага кантролю над сабою.
страта пачуцця, што за намі нехта назірае і нехта нас асудзіць. І гэта дапусціла нас да вялікіх падзенняў і наступстваў многіх. Усё паўтараецца ў гэтай прыповесці. Чалавек жыве як хоча. Але ён жыве, жывучы як хоча, здабывае сабе таксама сяброў, здабывае сябровак, якія хваляць яго, нахвальваюць, якія піруюць з ім, п'юць, ядуць, цешацца. Таму што ў яго ёсць дастатак. Але дастатак не вечны. Калі ты не працуеш, калі ты не развіваеш той талент, які табе даў Бог, і не працуеш над сабою, то ўрэшце рэшт наступае дэградацыя. Спусташэнне тае маёмасці, якую табе далі авансам, якую ты меў бы выкарыстаць на тое, каб спажыць яшчэ большых талентаў. Перадусім перад Господам Богам. І вось, як гаворыць сённяшняя песня царкоўная, нарэшце даходзіць да моманту гэты сын марнатраўны, блудны, калі ён гаворыць: «Я няшчасны, змарнаваў айцоўскае багацце і быў змушаны жыць з неразумнаю жывёлаю. Паміраючы з голаду, я жадаў насыціцца кормам яе, але мне ніхто не даваў». Гэта вельмі моцны правобраз, мілыя Богу браты і сёстры. Калі чалавек губляе шлях евангельскі, губляе сэнс жыцця адухоўленага, то ён пачынае жыць марным, дачасным жыццём, матэрыяльным жыццём. І гэты ён, гэта мы з вамі. І мы гэта самі на сваім досведзе можам гэта ўсё ўзгадаць, як мы паспрабавалі гэтым жыццём жыць. І ўрэшце рэшт гэта прыцягвае таксама такіх самых падобных дэградантаў да нас. І ў выніку мы таксама пачынаем жыць, як быццам бы з неразумнымі жывёламі. Мы хочам есці той самы корм, але ён нам не падыходзіць. Бярэш кнігі тыя, якія чытаюць усе, яны не чытаюцца. Хочацца табе удзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах, якія арганізоўваюць іншыя дыскатэкі, весялосць, але яны таксама табе не прыцягваюць, не спаталяюць душу. І чалавек шукае чагосьці і прагне чагосьці. Сколькі такіх людзей проста у другой палове жыцця перажываюць падобныя нейкія расчараванні ў тым, што яны паступалі так. Мы прыпісваем гэта недасведчанасці маладосці, але гэта ёсць не проста недасведчанасць, гэта ёсць такі закон. Гэты закон напісаны, усталяваны, і ён да гэтага даводзіць любога чалавека, які, можа быць, пераконвае сябе: вось са мною такога не будзе, вось з ім, з гэтым марнатраўным, такое здарылася, а са мной такое не будзе. Але шляхі яны ўсё роўна прыводзяць да таго самага выніку, пра які мы сёння чуем. Ён хоча насыціцца і не насычаецца, і ніхто яму насычэнне не дае. І тут ён даходзіць да пэўнага моманту, які мы называем у хрысціянскім жыцці пакаянне. Па-грэцку гэта метаноя. Метаноя перакладаецца з грэцкай мовы як перамена думкі. Пакаянне гэта не раскаянне праз тое, што ты адчуў, што ты страціў маёмасць сваю. Разумееце? Таму што чалавек, які пайшоў, напіўся, і яго ўкралі кашалёк, ён таксама раскайваецца, што ён туды пайшоў, таму што ў яго ўкралі кашалёк. Але пакаянне – гэта не раскаянне ў гэтым значэнні. Пакаянне – гэта звышнатуральная з'ява, якая нараджаецца ў сэрцы чалавека, які хоча перамяніць, вярнуцца на стартавую кропку, з якой яму ізноў трэба пачаць. І гэты шанец кожнаму чалавеку Господ Бог дае. Пачаць з чыстага аркуша сваё жыццё праз пакаянне, праз слёзы пакаяння, навяртанне і ўваход у стан надзвычайнай пакоры. Паглядзіце, ён ведае, што ён радавіты і багаты, і што бацька яго мае лішкі хлеба. Ён ведае, што не толькі дзеці бацькі, але слугі цешацца з гэтага дастатку. Нават тыя неродныя, чужыя, якія ўвайшлі ў дом, каб служыць бацьку, маюць лішкі хлеба. І ён разважае: пайду да бацькі майго. І ён не кажа, што бацька змілуецца нада мною.
і дасть мне, верне мне маё становішча. Ён кажа, я пайду і папрашуся да яго ў парабкі. І вось гэты стан робіць яго вартым таго, што далей адбываецца. Вартым таго, каб на яго адзелі ізноў вопратку, каб надзелі пярсцёнак, каб закалолі укормленае цялё. Пакаянне робіць чалавека, даводзіць да усведамлення таго, што ты нічога ўжо больш не варты. І ты пакладаешся выключна толькі на міласэрнасць Божую, а не на тое, пра што ты мроіў некалі, пра нейкія правы, якія ты быццам бы маеш, праз тое, што ты маеш кроўныя сувязі з кімсьці, альбо маеш нейкае багацце, якое яшчэ, можа быць, засталося ў твайго бацькі. Гэты чалавек вяртаецца і адбываецца тое, што мы пачулі. Другі брат таксама падобны да нас. У гэтых двух братах мы можам пазнаць самых сябе. Калі хтосьці вяртаецца да добрага жыцця, мы не хочам яму верыць. Яны змарнавалі сваю маёмасць. А цяпер бацька уводзіць іх у той стан, які мы разлічваем заняць. Гэта аб нас трэба весяліцца. Гэта нам трэба пашану даваць. Гэта нам трэба цяля закалоць, а не гэтаму марнатраўнаму, які змарнаваў маёмасць і сваю, і бацькавую, і зараз прыйшоў і атрымоўвае тыя пашаны. Мы распазнаем, як мы не прызнаем людзей часам, якія каюцца і прыходзяць у царкву, не прызнаем у іх тых самых заслугаў, якія маем перад Богам, заслугаў, якія даюцца не праз тое, што мы штосьці зрабілі добрае, а выключна праз міласэрнасць Божую, праз ягоную спагадлівасць. Тое самае адбываецца і ў палітыцы, калі мы не хочам прыймаць людзей, якія перамяняюць свой пункт гледжання. Пункт гледжання іх перамена, пункта гледжання нас цешыць і радуе, таму што яны перамяняюцца на нашых вачах да лепшага, яны становяцца тымі, хто ідзе тым шляхам, якім ішлі мы 20, 30, 40 гадоў. Але мы не можам паверыць ім у поўнай ступені, таму што яны змарнавалі маёмасць сваю. Яны жылі блудна. І гэта дае нам магчымасць таксама разважыць над гэтым і стацца больш спагадлівымі да такіх людзей і даваць аванс і шанец застацца ў тым добрым, да якога яны навяртаюцца. Мілыя Богу, браты і сёстры, кожнаму з нас Бог дае ў жыцці шмат шансаў, не адзін шанец. Але час жыцця нашага, ён таксама мае сваю завершанасць. І вельмі часта мы, паступаючы несправядліва ў сваім жыцці, паступаючы паводле свае прыхамаці, паводле свае ўласнае волі і ідучы далёка ад волі нябеснага Бога Айца, разлічваем ізноў вярнуцца ў ягоны дом. Хочам ізноў спажыць і скаштаваць з ягонай міласэрнасці. Гэта прыповесць дае нам ізноў надзею. Але рэальнасць кароткачасовасці нашага жыцця, яна павінна таксама трымаць нас у цвярозасці і ўсведамленні, што гэтыя авансы некалі скончацца. Што гэта ўсё некалі завершыцца, і нам рана ці позна давядзецца адказваць. Адказваць за ўсё тое, што мы сеялі ў гэтым жыцці, што мы рабілі ў гэтым жыцці. І наколькі той стан душы нашай, які мы сфармавалі за жыцця тут на зямлі, не пойдзе ў тую вечнасць, якую мы самі сабе ўгатоўваем. Таму што прадсмак, прысмак раю, святыя айцы кажуць, ён з'яўляецца ў чалавека ўжо на зямлі, калі ў яго ўнутры з'яўляецца мір. Мір з самым сабою і мір з бліжнімі сваімі. Гэта той мір, які ёсць прысмакам раю. Гэта той мір, які чалавек павінен панесці ў тыя райскія кушчы, аб якіх ён мроіць. Калі ў душы няма міру, калі няма міру з іншымі людзьмі, то гэтая немірнасць, яна перайдзе і ў вечнасць. І яна будзе тым наканаваннем, аб якім мы не мроем і не жадаем. І кожны з нас павінен над гэтым таксама абсалютна ясна і зразумела разважаць не дзеля таго,
каб здабыць нейкую надзвычайную мудрасць праз чытанне Святого Пісання, запомніць цытаты Святого Пісання ці выказванні святых айцоў. А дзеля таго, каб гэтыя ўсе цытаты і гэтыя выказванні сталіся дапамогаю нам у зямным крочанні. Усё тое, што Господ абвяшчае, ёсць дапамогаю, апірышчам, настаўленнем, якое павінна нас падтрымаць у нашых сумненнях, у нашых рашэннях. І сённяшняя прыповесць, яна з того самага разраду. Яна нас падтрымоўвае ва ўсведамленні нашага аддалення ад волі Божай. Яна нас ацверазяе, і яна дае нам надзею. І яна запрашае нас вярнуцца ў дом нябеснага Айца. Нягледзячы на тое, што брат наш, можа быць, будзе незадаволены, што нехта нас асудзіць і будзе насміхацца з нас. Наша задача вярнуцца ў стан ласкі Божай, а не ў стан прывілегаваных асоб. Хай добры Бог дасць нам сілы у дарозе, далёкай дарозе вяртання да нябеснага Айца. Амінь. Скажем усе разом, ад усеє душі і ад усеє думки нашої скажем. Господи, змилуйся. Господи, усемогутный Боже, Айцов наших, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся. Змилуйся над нами, Боже, поводле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Змилуйся над нами, Боже, поводле Твоей великой милосердности. Яшчэ молимся за братоў наших святароў, дыяконаў, монахаў, усіх братоў і сёстраў наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яшчэ молимся за слугаў Божих. Алину, Анастасию, Давида, Арсения, Авеля, Змитра, Катерину, Игора, Светлану с родными, Оксану с родными, Павла, Катерину, Еву, Агату, Шарля, Яна, Надею с детьми их и слугов Божих, Мирона, Любовь, Марию, Галину, Лидию, Лесю, Лилию, Анну, Анастасию, Христину, Василя, Юрия, Тараса, Катерину, Василя, Тетяну, Назарія, Анну, Марію, Дам'яна, Віктора, Марту, Миколу, Назара, Тетяну, Соломію, Олександра, Лесю, Івана, Лесю, Андрія, Галину, Михайла і слугов Божих, Євгенію, Наталю, Валентину, Андрея, Сергея, Сергея з родними, Тамара з родними, Святара Віталя, Святара Вітальда, и слугов Божих, Еромонаха Лявонтия, святара Александра, святара Алексея, святара Мартина и слугов Божих, Анастасию, Тамару Журботную, усіх, что загадали нам нягодным молиться за их, Марту с родными, Марию с родными, Марию, Сергея, Зою, усіх, што перебываюць з намі ў малітве зараз падчас онлайн-трансляцыі, і ўсіх тут прысутных людзей, каб добры і міласэрны Бог наведаў іх і дараваў ім спакойнае жыццё, здароўе, поспех у кожнай добрай справе, і каб адпусціў ім усе іхныя правіны вольныя і міжвольныя. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся.
Jeszcze молимся за годных памяти засновальников этой святої церкви, за всіх ранее дійшовших айцов, братов і сестров наших, які тут і на кожним іншим місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за всіх несправедливо осуджених і зневолених в Україні нашій Білорусі. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. За всіх дискримінованих і тих, що терпять переслід в Україні нашій Білорусі. Господу помолимся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за доброчинців этой святої церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають у їй, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. От і милостивий, чоловіколюбний Бог, і Тебе славу отдаємо Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Усе верные еще в мире Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жалься, збави, стережи нас, Боже, ласкою Твоєю. Господи, змилуйся. Мудрость, как мы, будучи завсёды под оховою Твоей могутной улади, Тебе славы отдавали, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Амінь. Ми що тайний способ, ми що тайний способ представляєм, представляєм херувимом і животворчої Тройці, і животворчої Тройці, Тройці святую, Тройці святую, песню пою. Отложим, отложим теперь, отложим, отложим усе житёвые, усе житёвые хлопоты. Отложим, отложим теперь, отложим, отложим усе житёвые, усе житёвые хлопоты. Возьмите руки ваши, благословите Господа, благословен Бог, реки живет в Иерусалиме. Святейшего Вселенского архиерея и Отца нашего, Франтишка Папу Римского, и боголюбного епископа нашего Яна, и почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диаконов у Христе, все духовенство и монаство, Его милость короля Филиппа, урад належные улады и всех, что стерагут целости и спокою бельгийской краины,
Богом стираженную краину нашу Беларусь, и увесь белорусский народ, Богом стираженные народы, украинский, польский, российский, словацкий, литовский, и все народы леса, яких пересеклися с лесом народу нашего, доброчинцев и засновальников этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хаю вспомнить Господь Бог у володарстве Своим, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Как нам принять владара всех, яко необычно супроводжают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и всех, что с верою, пошаною и страхом Божьим воходят в ее Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збави, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши святую всячистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию, всех святых, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, Твой Всесвятый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Миру сим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Двери, у мудрости, будьмо уважливыя. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небашного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божого, одинородного Отца, народженого перед усіми веками, світло от світла правдивого Бога от правдивого Бога, народженого, нествореного, одиносудного, зайцем праз якого Отця стало быть. И Он для нас людей, для нашего избавления зышел с неба, приняв тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, быв укрижованный за нас при Понским Пилате, терпевый бы похованный, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и правде среди живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчого, який отдаться походит, якому належится поклонение и слава разом с Отцом и Сыном, який говорил про пророков, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, визнаю один их розгляд отпущения грехов, чекаю воскресіння мертвих і життя будущого веку. Амінь.
Станем добро, станем со страхом, уважливо святое хверование в миры приносить. Дар миру, хвяру, хвали. Ласка Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и супольность Святого Духа хай будут с усими вами. И с Духом Твоим. Узнимем у гору сердце наше, Мы взяли до Господа. Одякуем Господу. Одна и справедливою поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце одиносудной и нераздельной. Дякуем Тебе и за гэтую службу, якую Ты захотел ласкаво принять з наших рук. Хоть перед Тобою стоять великие множество арханёлов, безліч анёлов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвокие, якие, узняўшися высоко на крылах, пераможную песню пяють, ускликаючи, припяваючи и кажучи: Святый, 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 Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Господне, Осанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбный владару, и мы ускликаем, кажучи: святые все святы Ты, и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Святые все святы Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал, каб кожный, кто верить у Яго, не загинул, але меў жыццё вечное. Ён, прийшовши, исполнивши увесь провід дзеля нас, у ночу, якую Яго выдали, або хутчэй, калі Ён сам аддаў себе за жыццё свету, узяў хлеб у свае святые, все чистые, безвинные руки, и, отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разломавши Яго, дал святым своим вучням и апостолам, кажучи: «Бярыце, ешьте, гэта тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Аминь. Так само чашу пасля вячэры кажучи: «Пейте з яе ўсе, гэта кроў моя новага запавету, што за вас і за многіх проливаецца для отпущения грехов». Аминь. Мы ж, памятаючы гэты збавенны запавет і ўсё, што дзеля нас здарылася, крыж пахавання, воскресенне на трэці дзень, узыход на неба, сядзенне па правай руцэ, другое і слаўнае прыйсце, приносим Тебе Твое от Твоих, дзеля ўсіх і за ўсё. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за найсвятую, всячистую, найблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и заўсёды Деву Марию. Достойною правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную Мати Бога нашего, будь жладною пашаны за херувимов и без поравнания будь славною за серафимов, что заховавши девотство родила Бога Словом, ясною Богородицу
Успомні, Господи, так само всіх померлих у надії у воскресенні життя вічного. Душі слугов Твоїх Ярослави, Миколи, Дар'ї, Володимира, Івана, Розалії, Михайла, Анни, Михайла і слугов Божих, завсёды вспоминаного Александра, Вольги, Яна, Ганны, Александра, Єромонаха Йова, Єродиякона Яна, архимандрита Митрофана, митрополита Филарета и слугов Божих. Завсёды вспоминаные Софии, Алексея, Марии, Владимира, Софии, Александра, Арсения, Арсения, Ядвиги, Романа, Софии, новоспочилого Аркадея, завсёды вспоминаного Миколая, Миколая, Софии, 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 Нины, Анастасии, Дмитрия, Виктора, Андрея, Сергея, святара Жоса, монахиню Марижан, завсёды вспоминаного Владислава і всіх од века супочилих слугов Твоїх, всіх родних, спочилих наших сім'їв, супокой їх, де зяє світло твару Твоєго. Яще молимся Тебе, Господи, успомни всіх правоверних єпископів, які правдиво навчають нас словом Твоєї правди, почесних святаров, дияконов у Христі і все духовенство. Так само приносим Тебе эту духовную службу за увесь свет, за святую повсюдную апостольскую церкву, за тых, что ведут чистое, бездокорное життя, за наш народ, за належные улады этой країни. Дай им, Господи, спокойное уладание, кабы мы под ихнею аховою могли прожить наше життя тихо и спокойно, з усякою набожностью и в чистині. Насам першу вспомни, Господи, святейшего Вселенского архиерея и отца нашего Франтишка, Папу Римского и боголюбного епископа нашего Яна и всех православных епископов. Заховай их для святых Твоих церквов, мира, целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как яны могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И дай нам одиными устнами и одиным сердцем славить и выхвалять Твое почестное и величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. И хай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа с усими вами. И с Духом Твоим. Успомнивши всех святых, еще, у мире Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные и освяченные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый, небесный и духовный охвярник, як одмысловую духмяность духовную, по славному замен свою божскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гневу, сумму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, збав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как увесь этот день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, у Господа просим. Дай нам, Господи. Анёла спокою, верного наставника, опекуна душевого тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Усяго, что доброе и корыстное для душев наших, и миру для свету, у Господа просим. Дай нам, Господи. Как дальнейший тяг життя нашего в мире и покаянии провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Християнского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, мирного и доброго отказу на страшном суде Христовым, просим. Дай нам, Господи.
попросивши единство веры и супольности Духа Святого, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Израби нас достойными владару, с полным довером и без осуджения, сметь звертаться до Тебе, Бога Небесного, як до Айца, и казать: Ойче наш, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але избавь нас от злого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Голови ваші Господу схиліться. Тебе, Господи. Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты и Твой си святый, добрый и животворчий Дух, теперь и заусёды, и на веки веку. Аминь. Аминь. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Без ліку згрешив я, Господи, пробач мені. Будьмо уважливые, святые речі для святих. Один святый, один Господь Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесом, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пробачте, брати і сестри, всі мої провини вольні і міжвольні, які я зробив словом, учинком, думкою і занядбанням. Господи, ходжу до Христа, несмиротного владара і Бога нашого. Святое и почестное тело Господа и Бога, избавца нашего Иисуса Христа, дается мне, святару Яну, для отпущения грехов моих и життя вечного. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога живого, что пришел на свет збавить грешников, сирот яких я самый перший. Веру так само, что гэта сапраўды Твое святое тело и почестная кроў. Молюся Табе, сжалься надо мною, даруй мне мои провины вольные и межвольные, якія я зрабіў словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуджения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зраби меня сёння, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечеры. Я не здраджу ворогам Твоим тайны, не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе, успомни меня, Господи, в Твоим владарстве. Нехай прийняття святых Твоих тайн буде мне на суд осудження, але для оздоровлення души и тела. Мені ти рідну матір замінила, пречиста Богородице свята, сльозу терла, дала дивну силу, бо нескінченна Божа доброта, сльозу терла, дала дивну силу, бо нескінченна Божа доброта. Страждань своїх не зичу я нікому, душа у ранах
серце так щемить, ти знімеш біль, тривогу і утому. З тобою бути то щаслива мить, ти знімеш біль, тривогу і утому. З тобою бути то щаслива мить, завжди в усьому Матір Божу бачу, величну зірку милу і просту, від щастя усміхаюся і плачу, молитві щирі я до тебе йду, від щастя усміхаюся і плачу, молитві щирі я до тебе йду. Со страхом Божим, верою и любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит во имя Господня, и Господь Бог явился нам. Тело Христова примите, покаштуйте крыницы несвяронности. Тело Христово примите, покаштуйте Слуга Божия, Марта, прямая святое тело и кровь. Господи, Бога, избавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, жития вечного. Аминь. Слуга Божия, Катерина, прямая святое тело и кровь. Господи, Бога, избавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, жития вечного. Слуга Божий, Давид, от сила, прямая святое тело и кровь. Господи, Бога, избавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, жития вечного. Слуга Божия, Алина, прямая святое тело и кровь. Господи, Бога, избавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, жития вечного. Слуга Божия, Анастасия, Катерина, прямая святое тело и кровь. Господи, Бога, избавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, жития вечного. Слуга Божий, Дмитрий, прямая святое тело и кровь. Господи, Бога, избавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, жития вечного. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих, и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое село, прийняли Духа Небесного, знайшли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Тройце, бо она нас бавила. На все часы, теперь и завсёды, на веки веков. Хай наши устны будут помнить хвалы Твоей, Господи, как нам пять славу Твою, вот и зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих божских несмяротных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам увидеть научаться Твоей справедливости, а
Устаньте, атрымаўшы боскія святыя ўсячыстыя, несмяротныя, нябесныя, жыватворчыя, страшныя христовыя тайны, дастойна падзякуем Господу. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, збави, стеражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Попросивши, каб гэты увесь день быў дасканалы, святы, мирны і бязгрэшны, самі сябе і адзін аднаго, і ўсё жыццё наше Христу Богу аддаймо. Славе, Господи. Дякуем Табе, чалавекалюбны владару, добрадзею душаў і целаў нашых, што Ты сёння зрабіў нас дастойнымі быць удзельнікамі Тваіх нябесных і несмяротных тайнаў. Зрабі простым наш шлях, умацуй нас усіх у страху Тваім, захавай наше жыццё, кіруй нашымі крокамі, малітвамі і заступніцтвам усяслаўная Богородица і заўсёды Дзевы Марыі ўсіх святых, бо Ты асвячэнне наше, і Табе славу аддаем, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Аминь. Пойдем з миром. Имя Господняе. Господу помолимся. Господи, змилуйся. Господи, які благословляешь Ты, что благословляют Тебе, и освячаешь Ты, что складают на Тебе надею, збав людей Твоих и благослови набыток Твой, захавай у целости церкву Твою, и освяти Ты их, что любят красу дому Твоего. Ты их услав Твою боскою силой, и не покинь нас, які сподяемся на Тебе. Даруй спокою всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу и всем народам свету, належным уладам нашим и всем людям Твоим, бо всякое доброе дарение и дар досконалый заходит с горы, от Тебя, Айца Святла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, Айцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Хай буде ім'я Господнє, благословенное теперь и до веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенное теперь и до веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне, хай буде на вас, ласка Ягоная человеколюбством на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес з мертвых, молитвами наичистая Своей Мати, меж святыми Айца нашего Яна Золотоустного, архиепископа Константинопольского, святого мученика Никифора, Диадора Папия, и тых, что с ими, святого Велебного, Яна Кассияна Римлянина, святой Альжбеты Померанская, и всех святых, память яких сегодня отзначаем, святое Велебная Мати наша Ефросиньи, игуменьи Полоцкой, святоначальника Кирилла, бискупа Туровского, святомученика Язафата, архиебискупа Полоцкого, святых и праведных Бога, Яйцов Якима и Ганны, всех святых, хай змилуется над нами и избавит нас, бо Он добрый и человеколюбец. Аминь. Могутный Боже, владарцу светом, великий солнцевый сердц малый, над Белорусей, тихой и ветлой, росы промени
Богу, брати і сестри, вітаю вас у храмі Божим ще раз. І хай добрий Бог благословляє вас усіх перед початком святого збавчого посту, до якого засталося 2 тижні. Рихтуємося усім серцем, усім тілом, усією душою до гэтага збавчого періоду, який допомагає кожному усвядомити себе як чоловіка-кволага, який покликаний до збавлення. Сьогоднішня ж неділя блудного сина об'являє нам Бога як надзвичай милосердного і спогадлівого Айця. Гэта надзвичай щасливий параграф нашей христианской веры, что Бог не просто суддя, что Бог не есть просто творцем, что Ён не просто уладаром над жыццём і смерцю, а што Ён з'яўляецца нябесным Айцом, які вельмі спагадлівы і міласэрны да кожнага з нас. І гэтая спагада, яна павінна распаўсюджвацца таксама праз нас самых. Сёння вельмі добра і трапна гаварылася ў пасланні апостала Паўла пра тое, што мы члены цела Христовага, што мы з'яўляемся ягонымі рукамі, ягонымі нагамі, ягоным языком. Усё, што Христос меў, жывучы на зямлі ў сваім целе, сёння мы увасабляем у сабе самых, павінны, прынамсі, увасабляць. І таму кожны з нас павінен гэта таксама усведамляць вельмі чётка, зразумела, што я з'яўляюся голасам Божым, рукамі, нагамі, усім языком Божым у гэтым свеце. І гэта вымагае ад нас надзвычай важнай, высокай адказнасці перад людзьмі, перад тым пакліканнем і перад самымі сабою, таму што кожны чалавек таксама, як гаворыць Пісанне, будзе даваць справаздачу перад абліччам Божным за кожнае слово сказанае. За кожнае слово, не тое, што нават за ўчынак, а за кожнае слово кожны з нас будзе даваць справаздачу. Хай добры Бог дапамагае ўсім нам. Віншую ўсіх, прыкладзіцеся, падыдзіце, атрымайце благословення крыжа Господняга і можете ісці дадому. Наступнае набажэнство ў наступную нядзелю о 12 гадзіне. Христос пасярод нас. Христос пасярод нас. Дякую. Вітаю Яна у Царкве Божой. Христос пасярод нас. Христос пасярод нас. Вітаю вас. Христос пасярод нас. Рады бачыць, Ян. Христос пасярод нас. Христос пасярод нас. Христос пасярод нас. Христос пасярод нас. Христос пасярод нас.